sunyane brekum goso ebiso ana dwaboso ye adwuma fridwada e de kwesi memenda so wani gye ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time. Ewie adeshemaima yanda mu nyina mu ase na yensan emamo akwa bebiem enfamra healing point dwumedie eso ya ekoso ewo Sompa 106.5 FM Accra Brekrona no woti yenka ewo sunyane a eye 98.9 Sompa enkranza 90.7 Sompa ena eye techiman so 106.1 FM na yebe radoma manimu eye Sompa 101.3 FM Takra defo etien ewo Sompa 103.3 ena takwanso eye Sompa 101.1 Asante Mantemo Sompa eye 93.1 FM ehonso echa ede eguho obetimi ajone yen ewo Adamfopa radio wonom so ewo France wonom so FB Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra anase Sompa TV Ghana would wani chiremu wo honso so abrekro na 21st clinic Facebook no wonsa ebetimi akayen YouTube no eye Sompa FM live Sompa FM live na wako www.sompaonline.com something in adanso betimi akoho na wako tie bi enso ede free ho na mayena 21st clinic ase wada Roma ena abribia no edru kwasi adana no nsia bopemu ekosise no nso ebepo apemu a yetena se ewo dwumedie ya to din se healing point so apomodin church mapa edwumedie eno nti no yena wonom ase Dr. Sixto said ne watimi aba beka yensa na wotwe etwe mu no ye kasa edefa ema ehu dodo na no na eto da bia sene ya yense bo mu nsemesi kro no eya no wo hobby temachie bi etimi abemu na sene ya na tresem na ka no hwe Wozaya 46 na wasi nimdia memman eni enti no eya na wosei anase wotwa wonku eto da bia unwanted pregnancy na yama no aba senyin no mo na ho se obenyem enso na aba enye ono a na onim kwan ye obefa so obebo ne ho ban eto da bia emergency pills say contraceptives say obebia fa mane ede wo hobby crampo atimi abre no ewo na wodie boso ni mu na ebia kwan bi wo ho na wonim se wose wo fa so a wo abre obetimi abo ne ho ban ena afenso bi pawo ai obi wo ho a won pawo no ne de wo ho ewo nchechire mu obi so wo a wo pawo na so no ebre wo se wo ne ho kani edi nhyiamudie ewo mpa so kora no wonim nti wase matena sia wo Dr. Sisu be ka che wase wo waware ne be ma atena dem 1 year da bia mo kokwan so won paso na awo my na be friend say we infertility na we dia wote dan mu awo ne ma ebi so krapa wota akona so no ya na wonim report ya e wose wo kokwan so e ma eye nyinsen ne ba ne nyina da e na yaka abomo e menstrual cycle and disorders dog me pacho me mo akwaba ajosuno ni aba pacho ho te say me ho ya na oso onyame adom aha enti peja omu kakrama peja wanu mu kakrama me na yente wonka ye 21st clinic mese abribia ho ba adwaman so afa no obi temo nka eye de be adwumedie pote ena mudi ne ho ye ba ya ba bewra ene de ni okay 21st clinic a ye siatika ho adwuma obi a ne to asentini eye ne ya obi a ne sisi eye ne ya obi a ne nantu anase ne sere emu etwetwe no o feel muscle pull anase electrical shocks a anase pane bi owo nan efa oto asesa akosi no eno adwuma na ye a ye friend siatika no se o de ba o sisi na echia o nante a o tene mu a enye yie okotodwe na eye oya okotodwe onai kokom ho na eye oya anase o nantu na etwetwe na eye oya ahyehyewa wo de ba honoma eno adwuma na ye di honoma na ye de bibiduro ene massage na e treat no se o pese o be labs bi na o akọ hospital bi na actual labs ama o se kona koye anase wa o pese o ye general body check up a obetimi abaton first na it me sa labs na ama o ye obi so o pese o chest scan na wo hwe o liver o kidneys o spleen gallbladder na afedie so no o awode anase o prostate na pese o hwe a o de ba ho no ma itimi atwa scan na ya ma na massage no so wa pese o massage onipa dwa nyina no just relax your body
anaasɛ wayɛ adwuma berɛ a wopɛ sɛ wobɛyɛ massage no wobɛtumi aba na mmom yɛ massage no yɛ massage na yɛde treat sciatica na ɛsan sɛ ɛno na yɛyɛ ho research a ɛtumi de treat sciatica no ɛne aduro no nti woba yɛ massage no nyinaa yɛ tɔɔ sɛ yɛyɛ treat sciatica bɛyɛ so wopɛ sɛ wode woba bɛyɛ massage sisan sɛ wayɛ adwuma berɛ watu kwan long distance wafiri US anaasɛ country bi na wafiri abedu Ghana honam nyinaa yɛ ɔyɛ wabrɛ a wopɛ sɛ yɛ massage wo na honam anaasɛ apoapo bi da honam no mu a mogya ntimi nkɔ a wode ba ebetumi massage o ma apo no nyinaa asane na muscle no so ayɛ relax na mogya etimi kɔ kama ma wayɛ den etimi di ho nti 21st clinic adwuma yɛ di pa ɛno no na sciatica deɛ ɛno na yɛ la yɛ treat ne yɛ pa nti wode ba etimi ɛyɛ ho adwuma yɛ kama o other conditions so a obetimi di aba but then sciatica ɛna ɛyɛ libia yɛ treat ne yɛ pa mo je ho aba so body dodo na afo kira kwan to dwan na yɛ nkɔ yɛ nim oba tantra ha se a ara kra dome ha ye wo tantra runabout honom tantra here runabout honom a onya duru runabout don hwe wo san right a obehu 21st o free circle na eba wa free amasaman isa wo me eba oduru tantra runabout filling station honom na wasi usina hwe aram runabout a wo hu ye soundboard kese e wo honom na waba na ye takwa branch last week ye announcement say takwa branch baby e wo no e wo eye Roman stores and honom no ya free honom to say your locus e hona ye wo sisi e bia Sompa FM e wo no dan yes nyina wo dan back mu nti se wo hwehwe 21st clinic e wo takwa ko locus na bisa bia Sompa e wo odu Sompa ho a wo behu 21st clinic so e wo ase honom okay Ebusia obetimi sad wani akire mu e wo sunwa ne me papa Thomas wo ho teaching hospital ne Kane regional hospital no ne hwe ni mo pe e na wonom e wo sanso so e na me papa Musa wono so e wo Obuase council quarters call junction wo 21st clinic e wo me papa Castro e wo Kaswa new market road no anaso Obom road mpacho new ECG office na e wo ho no ne hwe ni mo pe e na 21st clinic ye butuo Tema community 1 pacho Roma sorry na chi wo pe e na ye wo Brekuma Manguase ye Ben Chris FM me pacho yo etu betimi akosunwane na bibia etimi akoye ede amount emiamia ne dos wada Roman Kranza techima ho nyina no ye wo ho frɛ number we say na empanyufo ba bia be wo no wontimi enchiro sanse obisafo we no eya na wonto kwan eya 0540 311 311 0540 311 311 ana se 0249 311 311 0249 311 311 na bibia akoso doc afe yen sentence moy menstrual cycle and disorders ebia obi antie last week ni pacho yenya recap kakra yenko ye chi kakra na ebia obi ene otie no ye wi a wono so anya munti ase na yetimi ato aso okay say ka menstrual cycle busuma bia no oba bia na ebu ne nsa anase oba bia no ohumogya a mogya na eyese free na se eden eba a eyese wa shed blood no no kire se wan prepare na wode na aboa na ho for nyinsan but wan timi afa nyinsan eni nti na sa mogya na eden eba na ye kire se ewo 4 phases na ese phase 1 menstrual phase no da wo sha se omogya etu eba no saa da na phase 1 no sha ase nti mogya no timi ba sa wode no wode no timi ba 5 days wode ba 7 days wode ba 6 days ha na wa hwe na ese cycle timi ko 28 days nti da na yesu 28 days ebim de timi ko brosa ebim de so lesser but then na yesu 28 days no now within this 28 days no wode timi ba 5 days wode ba 7 days wode ba 6 days nti se ba 6 days na twa just wa wie first phase no o menses no wa wie na wa ko second phase na regeneration phase and I just say phase no and I say for sex so on penyin say a wono be ma hia obetimi adan have sex wono be ma betimi hia won fanyin sen bia at the second phase regeneration or follicular phase so phase in there a bit etimi ko be 3 4 5 days na I know the ebetwam now wa wura ovulation phase na hona na ye discuss more pa hu hia ye pa so we obi a opanyin sen we obi a wa hwehwe ba che na ono okunu wa mo try for several times na awone nyeden awone ma this is the period I was say ono obe ma ehia aye
ovulation phase period no okay and ovulation phase no that is the time na ye kire say ene obi wo ho na ntimi da de kire mo hu say obetu kosua okay and na ye kire say wo hu say nsuo before say days medu no wo hu say nsuo twentwan bi yes kosua ya bo and hu nsuo na wo mu no so white no good wo hu say nsuo no and no bo kai say obeyeden obetu kosua it at that time no wa opanyin sen no wo ne be ma hia wo higher chance say obetimi aden anyim say wo panyin sen so a men ko be ma ho at that time no after the so bon say onofo no e be sensitive na ase atenkana baso o de usa ka onofo na o hu say no atenka wase den afo at that time na o hu ye o de say woni be ma be hia no eno no kire say obetu kosua okay and after the so to sharp pain be wo either say right side na say left side to sharp pain yes into sharp pain say kire say why den what to kosua and ye kire say before say obetu kosua no say on the 11th 12th 13th 14th be my sure etimi da obana na se honom for up to 4-5 days okay says the issue no eya de a etimi eye ehondin mu a ebetimi adam 5 days okay be man nkwamo na e fertilize egg no enti se ne ho ode obetimi ada ho be 3 days yes wa abra onwu okay se obana se nso no se oni infection oni problem bia ohode a sperm to bet me at up to that days up those days no but say ko ba say oba no or problem a endru ho na sperm side awu enti sa na kan enti na che say obu nsa na okọ maybe o start first match na okwa kodru on the 11th match na on panyin sen a men ko oba be ma ho on the 11th 12th 13th and 14th no Chemu ye might be a first day ya wode aye no eye be a first match and Bitmise do any better to CNT first match and be a no obu senti first match and obu no be ehune ye yes obu ni first match we dey na 5 days until on the very first match obu ni na call 5 days on the 5th day no na atwa okay on the 6th day no obetime have sex hwensi okay and ye kire say sada no e na moja kakra den e be ho enti se usuro infection usuro se bia nipa no wo infection bi na won ni hia bra moja kakra wo honum no obetime nya infection afiri ho enti sada no the woman na we the message the next day no anka ni kwa say oni be oba na ye bibi but the second day oni ni betime ahia on the third day oni ni betime ahia hwensi on the 9th 10th oni ni betime ahia hwensi yes okodru on the 11th no na e ka say oni oba ni hia at that time no chances say obetimi afanyi sen no e wo form kakra the towards on the 14th no on the 12th 13th 14th no eno no sa no oni be ma hia ebetimi abase nyisia no ka say me sperm betimi da for 5 days anything na who say is a light green kakra on the 9th 10th no and the 11th no eno no chance is minimal sa che sperm no bebre na ahoden no kitwa bi na wo form nipa kitwa bi na mo ho den na ebetimi aden sperm no wa ho den ebetimi ada for anything honom no omo ye light no the chances are high on the baby who say red no 14th no on the highest I say close to 100% say only be man share sa on the 14th na obetimi anyim na mom me ka say me say ebetimi ada ho for 2 days memma dodo na sperm no timi da ho for 2 days anything na say obenum contraceptive pills mpo a and I say emergency pills na na onum na within 72 hours within 72 hours na one no just say na 48 hours to 72 hours just 2 to 3 days okay yes sperm not me down up to those days into that's a period open yin san a oni be ma betime hia okay yes so the can say what to kosua no wi a kosua no betime down for 1 day and into almost say 15th no enso ye green into say what to kosua no wi o to kosua no on the 14th na okay and right 14th yan fa say ndra na wo to kosua no abusia edoka fra obetimi akosompa TV ana setara 1 TV say o hwehwe TV nso a Pacho OTA radio na betimi afa ofo no akọ Facebook na wabo Sompa 106.5 FM Accra na se Sompa 93.1 na se Sompa TV Ghana onsa bekan na watimi ahwe senior doctor ACHH no wanyamu enti ase ye doc Pacho na me tell say yemfa say o message wa sha say on the first and na ye 15th
o say be na 14 for and I will 15 for this street. Make 15 street. Okay. Yes. Say and run 14 in Canra and I will higher chance only be machia. Period no. Name and only be mantimia and then only be machia. Still nano ubet me den afa yinsen because still nano kusuana wato no ebet me da for 1 day. Okay. Until within that 24 hours no only be machia ubet me den afa. Now over hu ba 16th so wo honom on the 16th no ebe ye ochena. It is 16th no chances are wo honom so minimal because at that time no madodo na no okusuana ntimi nko embro 1 day 24 hours no. Yes, in take it to be there at your brosa, into one or de brosa, and na ye sa 16th no. Until on the 16th no, only be machia, also watch small chance wait me a day. Afanyis, the openings pa on the 12th, 13th, 14th, 15th no. These days and I was some more in Berry. So openings and so 33 on the 10th. 11th, 12th, echo see on the 15th, 16th ni there. Don't venture. Man ko be ma ho. Just say o ko be ma ho a obetimi ade. Be man pesa o ba o one ne tie no so. Obefa nyinse mpa che nko do ho. Me nko no ho. Okay. Yes. And ultimate steady na ho we a ho hia se obakọ nom so many contraceptive pills any birth control measures and I say devices be a de be share ho a ebe ye den ebe bo ho ban nko no nom sa ne ma na wa kwanya how be bree. Okay. Yes. It's say your choices of birth control pills ni we na ye nom no eya na enye nti eya na man how be bree. Okay. Yes, nti say o steady we na ho yi a umbre kra na utime den adoji nyinse opanyin sense obetime nya na easy. So after these days I can from the 17th ekokosi eda obe omoja be san ba biem no oni be ma betime ahia hwe no show. Yes, From 16th for eko nyina 17th 18th ni nyina ekosi ni 28th oni be ma hia unhunu hwe moja enye den nyinse bia emma. Okay. Nti moja ne ba abra nyinse antime aye den emma nyinse ba pe moja no ebeden ebeja. Okay. Enti eno no am say yetisi disorders ni. Yes. Enti say you can disorders a bebre. Na yebedi kan share with amenorrhea obi an menses emba kra. Okay. One of the disorders. How? Yes. You primary one and I was secondary amenorrhea. Okay. Na primary amenorrhea obi an menses emba and it just say obi a wadru ne pempen so a was say on the menses ba antimi mba. Can say that now obe sha ase ebu ne nsa. Okay. Yes, saka say odru 14 years e kwa o menses timi sha ase. But enemre nkwala no ebitimi nya as early as 9 years say we ma me friend na o ka no. Yes, 9 years. Not the menses or started say obu ne nsa. Nti obi a wakobro 14, 15, 16. Na still the menses ma no primary. Okay. Ebitimi kura ko do 20 years na wo ne menses. Ebitimi kokra to so bewu the menses mother. Enye normal. Yes, enye normal. Abra wo say ba. Yes, how be aba. How be den aba. Etimi ba say nipa no ontumi ntukosua. Okay. Etimi ba say nipa no hormones or pituitary issue. Na pituitary gland na wo say produce hormone na ebe kokoma ovaries na tukosua no. Entimi release hormones no. Okay. Enti nipa no hormonal problem the menses no emma. Okay. On the beginning na time amra aso a wose otukosua no on tukosua at that time no kra ento on tukosua no nti wan tukosua na menses so nye den emma entimi nye den emma. Okay. Doc mami misa we say obi be ka say ye fie de ye menstruating tem ye wo genetic ABB sa e wo ho say ebusua bi wo ho a omo lineage no yes o man nyina dru be 20 years 21 years ansa no ma menstruate enti eno they are normal to that busua no but just few omo ndo so sa yes enti omo no omtimi wakwa pa ho tama wo se o sha ase no wan sha ase sa ka se de we a obu nsa ne we no nyina ofa firu ma mo ho yes se de we na o ma me de ekọ no sa na wo de nso bekọ enti ekoba se busua mu no omo cha sa na beba your family bi so wa omo early menopause omo late menopause omo sha ase ntam na nso ebetwa ntam so. Okay. Yes, about the age of 35 years. No, watcha brand. Yes, no, watcha brand time. At the age of 35 years, that's early menopause. Before 40, no watcha. Yes, a bit also just to call brosa, a bit to call like 55 years, 60 years, and no watcha bra, and also a late menopause, and also to me fabusium. Okay. Yes, until for the primary one, no, just a time I was a bano, and to me, secondary amenorrhea, and not just say, oh, messes na ba.
but edru mrebi no emba biom na de na betima ma obi menses na eba kama wawo ba ko anase wawo mienu mpo no na ne menses atwa kra entimi nye den emba biom. Number 1 ebetima early menopause na meka no. Okay. Yes, early menopause and I say bibi ebetima for some na den atwa bra no at that spot no. And after den so some uterine growths are etimi ma ne menses so enye den emba fibroid like this etimi ma ne menses no emba it interfere with the menstrual flow. There sounds what peacocks polycystic ovarian cyst and also ya there etimi ma ne menses so no emma abra na eba kama no kwana nim no anase wawo ba ko anase wonwo ye mpo no etimi twa na entimi nye den emba biom but under normal circumstances o menses ma either say wonya o menses kama na o menses no etwa prako pe na emma this month next month ma ebetin I say pregnancy nyinsan na eden aba okay yan ka say nyinsan ba wo mu a o menses so entimi ma nti se onyima o menses no emma nti se oyo obi a oye sexually active em fa na say woni okunu na ete woni ompina na ete ana so ta have sex woni be mata hia na o menses ama first na wo so ye ne say kwana ko check so onyima na so onyime nti o check na nyinsan bia nimu a ana fe de na be start say hwehwe ada factors ana say niema a ebetima ma o menses no atwa prekope. Okay. Yes. Nti yesanso wo anemia mojawie okay. So moja no wi a nyame abo oba nseche we se ba se moja no endoso nipa duamu a ma bi nkonkogu kwa de wom no krasha de wom no sha o kidney say here more blood o liver here more blood o adwen here more blood o entire body here more blood enti ma moja no nya den enkogu enti moja no ma enti moja so te a wa hu menses a ko cheki onyinsen se wan o cheki nyinsen na ebinimu a check umoja na hwe bia umoja na swate so check na umoja na umoja na umoja wo kama then ebetima ba say excessive stress and I say overweight so weight no bro so it mean interfere with menstrual flow and I say why we obi aye dwumaden na oye heavy duty job a ebetima ma o menses so no entimi nye den emma doko boy wa kakra da no chire mon sa kan biem wo so obi wo na ne moja no edoso said any pedria ne hia na enipa na wo se edru sen oba wo hia moja dodo sen anza no ka so mi moja no baby a level na da ne de ye na emoja no so ti kodru sen a na obe hu se bia wo ha obi ya ba adama ka se oyo ba from 11 to ekosoro 11 to 17 na ye period and I say blood level a obia no mema de 12 above ema de 11 isa say your bema na o de by 11 na yeka say o mild anemia because eswate oba na tembia o shed blood oba na tembia no moja den efri ni mo nti once moja efri ni mo tembia no chese ni moja no ne blood level no ya na entimi nkonko duru sa 15 16 17 no nti mostly ya na ni nam 13 11 13 12 11 nti no ya normal ama oba besa o de no eswate a koduru 9 8 7 6 a chese e wo fom nti ma bebre na no o wie ne periods na o check ne blood na 9 or 9 and I said 10 okay ye ti asese onya ne menses ntina ye den yes okay yes but se onya menses na 10 bia na o ba check umoja na 9 10 bia na o ba check na 8 10 bia na o ba check na 7 a chese wo de no that's problem there's a problem either say bleeding and I say o bleed dodo umoja no bleed o bleed dodo enti ya koya next disorder na dysmenorrhea dysmenorrhea ye menstrual pain yaw obate abra obuninsa e de ne ye calendar oti yaw and also no e primary one and e secondary one ayase aye twa no ye no so ye wo primary one e omunye no yes che ye moy primary one fair obi a wanya ne obuni ne onya ne natural menses and I say the menses e sha say a wote yaw no okay eba na yaw no e normal contraction eba no e din chese ne menses aba o but then hwe ensi oni yale bia nso na ote yaw no e din onwo da nti sa one e primary one ayase e twa no yaso no etimi dwane pa but can say me say oba bia nyi bunin sa I was say na ya na ya no e normal okay e normal say I was say no oba bia no onto ya but I was say mild the entina ma ya no ba
the idea Emma ya ne ba ne say the way our wo de na ada na me kire mu say intini na line ho a feel with moja no pai a intini ne pai wi a wa wo de no ne ho no contract twetwe no ho okay twetwe no ho contract inti once contract is squeeze moja no ema ne moja na den epie inti sa contraction na nko so a nka moja na nye den entimi nko okay inti contraction na de yaw no ye den eba can say air contract I say chim no there's less blood supply there are nerve endings there into once there are nerve ending no and na be ma yaw no ye den ebeba into match yaw ne ba normal but wo de no ba na bada no ye den ebitimi atima bi mkura ko shock ebitimi atima bi collapse so kind of pain no enye normal okay now secondary dysmenorrhea no eye yaw a wote abra obunsa no eno no eye yale a etimi ma sa yaw no eba okay one common one PID pelvic inflammatory disease say owo infection wo asesa akosi wa wode ani mu no eno no etimi ma yawa obeti yawa no adin yie pa eno no mfa say wa anase woda okay ka say me say owo a enam say oxytocin aye hormone ekọ honom no ene awo na wo famu a strong contraction ekoso no emma o mesesa obenya contraction e mild emma eno no yaw no bafom into obi a wa woda no ana obi a wa be more than 3 times no eya na onya ne mesesa ne yaw no on tenant say obi a on woda comparing to obi a on woda okay yes enti say koba say wo de no wo PID a whether say wa wo woda wo obeti yaw no say the way a etie okay obenya yaw no more okay and afeje so no omo growths growths okay say fibroid and I say any endometrial growth be ebe ba ho bia no etima yaw eba and abi mo so no endometrium no the line of wa wode no inflammation etimi ba ho into inflammation ba wa wode ne line na eno na ema yaw no so yeden eba into secondary one ye bibi na ema yaw no yeden eba first one dey hwensi eno na eyaw ya the second one no eche say eyaw no na yeden bibi how be sa yaw no edeba okay now your abnormal uterine bleeding abnormal uterine bleeding eno no edoso say you can abnormal uterine bleeding na oligomenorrhea eno che say omoja abakitua bi asoko emba bio scanty flow sa oligomenorrhea no aba bet eswa ketua bi na eden aba na ne kala no so any nheda anyefe yes bekitua bi black bi ebetime normal ebetime black but then ne yehwe bleeding no moja na eba no ketua bi na eden eba eswa yes eswa ena wo metrorrhagia eno so no on nurses no abadodo abadodo unya heavy flow yes heavy flow ena eno so no etanto ye den etimi prolong menses no number of days a wo say eba no aba akobro days a wo say den eba tie bia 5 days abon say atwam ko 7 days la bia na eda so ba yes until so heavy flow and I said the ebeba na abro number of days ni nyina ya abnormal menstrual flow ebi dey so a eba in between period time I was saying the menses eba no ebeba ende ede be chi no emma then the following na aheden asana ba ebetumi jumping days ebetumi jumping weeks twetwesi saa twetwesi into once aba no doc obi ha weeks no ebia na awotwe mu wanya wo hu ni moja ni yes na ebia 2 days na etwa ana 1 day no kura ba bi mebiem ebi wo ha 3 days time na ba kwa aba yes na awotwe mienu ntem na foforo aba ebi wo so a obligate twice or 3 times in a month and abnormal and normal say obatimi bullying 3 times in a month obeflow kama we must say obitimi ovulate twice we must say yes just some few and I'm to ovulate twice obitimi tunkosua mi yes 2 times yes. 1 month yes okay tunkosua no sato but intense okay intense most of the time the emma or ba bleeding in between period no e na ye problem e bi so ho enyin san but omunhu say wanya na menses no na eko infinfin hollow na wasan hu spotted blood o say na menses na sa ba bi o anyi san during implantation no otumi hu sa spotted blood no say o ye fast anaso obi oni wo ho pa otumi hu say wonyem
into ba check no na nyi se ho e bitimi kura ka se menyim so still na me nsafa ho na me bu nsafa ho eno no nya obu nsa but implantation na de sa spotty blood no ye den eba okay yes enti abnormal bleeding no bebre obetuma bleed bebre obetuma bleed kitwa bi obetuma bleed in between period na bebre no say wa sisa o part and asa wo sisa ho like 3-4 times a day enye normal enti ano sa no na wan hwe yi a omoja no esobete obewu se wani so beden brew obewu se omoja no obekọ hospital na ka se omoja na eden eso ate okay enti enu kwa se obeledi bebre sa na wo asesa ho awose wo sesa ho anopa maybe san ho uko jala nyumre na wa asesa ho twice quite better baby ho no ma ye hwe menstrual flow na say ye teaspoon and as a tablespoon na yesusu a wo se enye no baako 5 eni kwan se bro sa ebro 5 moja be free ho aba no moja be free ho aba no spoon na tablespoon na ye use no wo se eno ma baako 5 ebro so an say there's problem the tablespoon no susu a like 30 ml bi eni kwan se ebro sa but say ekoba say wo de no wanya be 10 tablespoon baako 10 and I say 15 na just say o bleed dodo okay o moja no badodo na de na betumi ma bibi sa den aba okay. Bleed dodo still na no sa PID na meka ho asem no ebetumi de sa haw no de ba yes ebetumi de sa problem na ba ena endometriosis inflammation of the endometrium no neutral lining no eno no etumi ma sa we no so eba etima ne bleed bebre and I say o bleed heavily now say o bleed in between period yes enti o ye obi a wo sa how na most of time no obo say time bia no woni so den echi no o feeling weak ya bia wa yem re yes de bia wa yem re time bia no che so moja no so den esote okay yes enti time bia no say o try ben hospital na check o blood level Sompa. na enkofa how bia emma sometimes also no eduro bia ye no nom choices of some of those contraceptives no pills emergency pills na ye nom any combined pills e bi o a single one ye ntimi in hospital my doctor and I said nurse and chiro the already the also use because some of those pills na ye nom no ya na e was say doctor and choose the right one eden enfama because bi o ho akwala no no fo a eni kwa so ko yisu ebi mo combine one any single way no what the yisu any devices aya de she sa implant no enye obia na eyema no enye obia na sa implant na aya mo de she ha no ebetumi ama wa bleedia yes ebetumi ama wa bleedia ebetumi ama o meses no etwa na enkura mba bi nkura because all the side no she a o meses plan beba mba yes because side na o de she no ne juma edi ni say release hormones bi a estrogen and progesterone okay sa estrogen and progesterone no ekoko esi kwan emma wa wode no anase bibia otukosua no bono prevent no emma ne ntukosua no okay nti once a emma ne ntukosua no obetimi akoyi afiri ho na still na no kosua ne ntimi nyade ntimi produce because na omotion for 3 years nti 3 years aba bedru a wa akoyi no so say no wani abrese opeba na so kosua no and untimi ntukosua o mesese ma nti check it na hwe de ebeje ebitimi hye na wa wo nipa na wa honhon na ye kese ama na wa koyi ebi wo no a wa hye na wa fon ama nti se wanya the right one wan ko hu doctor na doctor ne select de e good ma wo na ko hye chese wo down for hye bi na wa kire se ko na ko hye bi a empesa me won tem ye nipa dua no enye pe your systems no the same thing o hwe structure bi a ye pe but then obi a body unique nti udi agora de obi adi a eboa no nko abedi no na how ema enti se o chusu a hwene ye ebetuma atwa obrantam ebetuma o meses a flow bebre ebetuma ma unusual ya obi a menstrual pain cramps we na ye ka no ebetuma ba abra a onye ho hwe a enye den enye ye nti most of time no ye yes a nema bi a ye ndwe ho
ansana ye ebetumi agya hypertension BP tumi blood pressure rise kosoro but then edodo na ye irregular menstrual flow ene obi a ne menses no emba scanty and a number of days I was say ba no na one that would bleed it 5 days after the about 1.5 day and I say about 2 days per na odi ni nam hospital o pay through because o menses no o time bia o te wa say o ya real na so moja ne nya den entimi mba. Okay. Doc say obi fa sa nema we say munya disorders na say obi wo kra on fan ko ba bia wontu anamon otenatena ho a ede na betimi ede abre no o how ben aho enti abane say maybe say opia ba infertility betimi lead into infertility unyaba yes obi a wawo da na wo hu sa nema we na o de di agoro a ebetimi ama o menses no ebetwa a wontimi nya den. And why would that cramp betimi nya yes why would that mean wow yes obetumi nya secondary infertility obetumi wo ba ho na awo ne mba biom obetumi wo mienu na awo ne nye den emba biom na hwehwa na enye ayi aha but then say otumi ya na solve problem na emma menses ne made a ene obetumi akọ back to odadam na o menses no etimi ba yes okay enti ade a enye ade say ebetumi asikura emba biom but otumi hwa na solve problem say PID and how now the battle first na etumi so PID ni free ho eye pelvic inflammatory disease ni ye free ho de a obetumi adan asa anya o menses kama na wawo ana say ovarian cyst wanya simple cyst ana say polycystic ovarian cyst na wawo be bia wo to kosua na eno no so e ma menses entimi mbase de wa say ba so ya na ejina yes so na ya ejina wa wode na wode be bia wo to kosua no okay awcha yes yetimi ye no so free ho no ma ebetimi aba say fibroid e na wo ho no no a wo de ba so a ye hwe fibroid no 21st clinic yes ade ni ye hwe fibroid no but depend on the size no okay ye hwe na wo de no size no esumbro ye ho den a fibroid no yes okay ye twa scan na ya hwe say the way or the nature of fibroid no okay say na city ya de a wo de no mu wa wo de no outside ehimfa na AC ye hwe nyina wie na ye hwe na ebetimi aboa then na ya ye den ya ma waduro na wanom say ye ntimi nso a ebe direct wo na se be ma e ma referral se ko ha na omo ye den omo boa wo ho no omo a betimi aye ho adwuma wo ma fibroid expert for no na omo atimi den abimo ho no ma the best solution is oboy surgery ye free ho fibroid bi mi wo ho no ma eso nti wanga sa na ma otumi te se oye funu bibi da oyem otumi se ase onyem yes otumi fele wa woda no se de we akwala da oyem a wo hu no ebitumi fele sa ase bibi da no yem ofo aye tan bi omia otumi te se ne ba bi eye den esan so ye ne ya ebi wo ho no anya ya ebi nso ho no ma eye yi pa nti wo sa de na eso pa eno de se okona okoye operation every ho no ma eye fine ebitumi aboa okay yes doc apart from hormonal imbalance say betimi esi and I say betimi okay and I say bia apart from say will be kwakoye your friend is saying or de endro ehihye ne ho say wo bo ne ho ban de afira wo ho no enema ben biam na ya na eka ho ma obi wo a wontimi menstruate ye your lifestyle your brabo your duane didi alcohol stress yes any activities yes wontimi mu nsa that be emba ye excessive stress depression affect menstrual flow wow yeah so obisa anase otati a obi ho no ma emire mu a wokọ sohwe mu a adwendwen pa timi na onya yi no na ne menses no emma kura bi ho emma kura bi ho beba kura no just a scanty one bi na beba yes until hormonal balance say oh stress mu a anase onom alcohol a anase smoke a ebetimi lead to hormonal imbalances sa hormonal imbalances no be ma o menses no entimi nye den emba bio ebetimi so lead to growth say we make no be it fibroid anase any form of growth bi abeba o awode ne mu no ebetimi amana den ebetimi atrega no amana den aba nti yedidie ebetimi amana na conditions bi wo honom so a cancer say wo be be free ba na aba betom ebi nso wo honom a the cause is not known. Yes. Okay. Obey bibia ya test bibia twa scan ni x-ray ni bibia si nanso abase entimi nya den o menses no entimi mba. Yes. Okay. And the management no wedding can abobi so say
ye normal ye ensa ye smoking ni ade ye duane and one say yeah advice as or buy also jai sanema no na ohwe so di oduane just a normal aduane na betimi aboa yes and stress nso no na wa try so manage stress exercise heavy duty job ene omo amoye athletics ha omo kwa America omo bobo no eno nso no at a point no say oh your adwin say obewo dey at a point no na o drop it because yes say o ka say o start obetra so ekoso ye we na yes activities na ebe obehu akire na awo ho asem ebe de na amount say o fibroids na ho na say any growth bi ho no ma na wa pe the right place na yetimi mboa 21st no ba ye ka nokre ye de dintro de ye betimi no ye ba ka che say we de o fibroid de afi na ahase ana say wo de na multiple one assisting kitenkete mebre betimi ma odro ma wanom na ahwenke no e fibroid bi ho no ma ensi a wo kwan wo betimi anyem abra wo fibroid nti ye hwe ne nyina na ehu say wo de no betimi afanyi sen ema na yi a yes wo betimi afanyi sen okwa how be ama okwa eno say no say omoye surgery no more yes no more ya kola no more you fibro na firo oh okay say why you shoot one stone e dey come two birds o dey bo ba ko akum no more yes enti say obe boa no say yen ma onya adwumadin bia say we adwumadin bia na kola ne ka fibro na na say fibro de ka kola na ebetimi at the early stage of pregnancy no ebetimi amanyi se na dey asay okay but e chiro say menya adwuma bia menya adwumadin bia ukura kola ne saa na kodu 5-6 months 7 months e kodi a ene wanya na wie nti ukwo a eno say doctor ehu say wo bibi say edam na ya operation yi akola no na ya twa no so afiri ho na ho ato okay yes but there now untumi mfanyi say mananye because baby ho no ma baby ada no e dey anyi say na akola na yesa nyini pe ebeka no ana say ne kese no so no etimi ha adwen okay nti ne nyina no ehwe a yetimi eka che say we dey yentimi na de ebetimi no de ebetimi ade ama oduru na wanom na ohun ato doc ya na se woka se atwato na afi yenko afrefo ne so me kasa atwato ne se ma emfa ye menstrual cycle nye akoduro steady sua se won sua nkura mpo a steady hu da o wetu kusua no utumi hu period na mmere a otu kusua na ha ene ne waye adwuma ne nyina because at that time no se ope awo a obetumi anya ne sa time no ompe awo nso a that's the time I was say we dey ocho ho firi ntimi sisu bi o me se sa time no obete se onofo no eye sensitive eye de obakra de ne nsa so mu ana ho ye ode wo se ho number ye say like one be ma be hia okunu so mu ana ho afo se emma bebre na timi a otu se day bi wo ho no ma ana se week bi wo ho so ala na ase okondo be ma pa se one be ma e be hia se hwe emo a animals a otu se emo na ye ma no e furu me ma no je se ye ka se mo heat period nka ye mo a nka da za ta wo se ma no so no obe start se ofuru bema okay yes nti opanyin say that's the time I was say oye ho that's the time I was say o bema and after den so no obehu say so na eba obeti sharp pain ewo either side of oyase ho no obeti sharp pain go ho no eno che say wa tukosua na yen jai family planning ni we na me nka say jai but then my how be brave say obeya kwana omonye den omo choose the right animal okọ no na watchre de omunyama no because na danfo bi akwakoye bi eno na make say de how be ma obebre no because wadanfo na akoye no oni ne body afa o no koye no na o ho na ya pai na o koye no na e ma BP e kosoro o koye no na afi de o mensesiro e hwie te say nsuo o koye no afi de o mensesiro atwa ebetima force wade wako early menopause on pen say nka onyanka wo kakra ka ho bet I then aforce watwa etwa obra okay nti saa ne man nti no ye hwe yi na obeye family planner ko hospital na ye den na kire o asem kire doctors for na mun choose de eye ma because akwala no mo no for a some of the contraceptive pills bi ho no ma ani kwan say onom okay birth control pills no ebi ho no ma ani kwan say akwala no for enye ni nyina na ye ma mo okay yes enye ni nyina ye ma mo nti ukwa a ebetimi e na bi mo so no saa devices a ye de sha intrauterine devices ni we any implant we mo nyina mo de hye no kona ko mu the right person na mo ye ma bi ho be ye wie no na agyaw infection bebre yes obanya infection bebre nti ye hwe ho ye especially ma pacho mate
nti mema na doko Bitime ni ne yere so mbeda ode ne nsa kwa no ho na wase afo se sia no wase afo se na say that time no onim de ekwa Bitime abasa no oba no owo ne bra e wose wode etukosiem but be ma ne nim nti adata wo be ma no mbre adile na wo se oba bia na se fo ansa na wakọ no ho but an se mfo na wo kwa eno na wo oba na meka se onya ade because na se fo de ma dwuma na easy se na se mfo de a ene wo adwuma ye e wo se wo ye kwan bia so na ma na se fo ansa na wo ade wakwane watimi ade nti se be ma nso ne obeda na se amfo no na wo akwansidie bi wa wo ho ana o dabi ene kwan de opra oba no o ha no opra yes opra oba no okay yes basa on fe ni je enye nti nyinse ne babon se na akora na mu na wusi am ya makwa na so bremu asem bia wo suggestion bia no doctor wa say Dr. Sixtus na wontimi emwa number no eye 2 mpacho 0260 196064 0262 196064 and 0260 196065 0260 196065 and I say 0260 196064 emu bia befre bia no ye beje osoma mi ni nkan enfa we me pa cho wada roma wa beba so bia no mo afidie no volume ne nkofom kra ne nkasa mfa phone na bibia ko kama amaye meda mo ase me pa cho udi baby akasa free my fa we say oba mpacho dum wa fidie no ana se mute no maye na yeni nkomo mfa phone nim wadaro mpacho good evening odi baby akasa free I say family because I'm free to cowboy. Abi mpacho so kasa free Abo tutuka mpacho bo ase yenko Masa say ye mpacho if I told the new community 10 years to me, yeah, boy, by new friend and so Abi bomodiana oni ukunu no monko obo ase council quarters so call junction ho me papa about 21st clinic ho na o monhwemo why awo ne beba wate na ka wakoma to yam kra bibia be fine why studying menstrual cycle na doctor say o menstruation no o share bibia ededa na akwam wo ho if I can die okay any empacho aya friend number 0540 311 311 why o kwa bomodin akona me papa ehwe na bibia ko se council quarters so minim so nim ho a court junction ho no nim ho bomodin na ehwe ko no pebre ne ko ho why that's a self free bibia be kama to yem me patcho good evening odin baby akasa free too bad kafra fache 0260196064 0260196065 me patcho good evening odin baby akasa free kafra nyamsa onye krado hello me don't from patcho wa wujina so good evening odin baby akasa free good evening ma one so kakra ma ye udi ni baby akasa free pacho say o kasa ne wo from ye pese ye tie wo ma one so na ye nkasa aw me da fo gina so kafra hello pacho good evening udi baby akasa free good evening udi baby akasa free hello ye tie wo mpacho udi ni baby akasa free so a friend called from Pacific takra de ma ye tie wa 2 years
Takrade, doc. Obone ho, omone ho banso, eba ne ntime, ma nyinse ntime ma. Wo se wa bo ho ban? O mo ho baba nyinse ne ntime ma nya sa. O menstruation nso bakama. Doc. Nti ano sa na nya ono nko na wo se Ah, okay. nti be ma no so say access be ma no so na ehwe nti wo kwa ebetime hormonal test na ya hwe oba ne be ma no so na be ma no so say sperm count nso ni nyina na ya hwe yentime mfa ble no nyina to oba no say bia ono na ewo ha no do ye be assessment da hwe ni problem we twa scan nti ye branch no also okasa free mfa Mpacho takrade good takrade if number 9 your branch ho no taxi station yes nti okwa e betwa scan na ya hwe problem ho na etimi eboa but then on follow sky cycle no na on da otukosua no eno e chances are the chances are high that I am said doctors ni ni din koma yes o ma kire no okay me pacho ya da se self Fred bia be kama kama to ye mame me pacho me do fo awugina so din be bia kasa free Pacho Brian o kasa free o kasa free kuna tema Yetiewa okay me paso yes na pacho obi ni muso analysis by Pacho also be there na the menses ma on so the menses said obu ni safa ho ebimo ho a eya na mens nyinsia no na nkwa so akosai okay ya kasa implantation at that time of nyinsia no the very first month of nyinsia no na sa spotted blood na ye ka no otimi hu but ekobro sa na ohun se mens so eba every week bia na ohun se sa moja na eba na wa hospital na wa hu midwife na se gynecologist enya sa bi ho a na nkwa so na den ekosai say no betimi aba mo branch ahoma ontimi manti onkonko hu the doctor bia na gynecologist hospital kase bia ho bia onko gynecologist okay yes because hono yen hwe nyinsan yen hwe pemfo e wato first clinic apa yan pacho what the doctor kan no bomode ane fa ne kokko hu ba bia ogia ya hwe no ana se gynecologist bia na omontimi enhwe no me pacho good evening odi ba bia kasa free ma me fa we say ojina sonso nti yen ka me pacho good evening too bad kafra o voice ne makra me pacho good evening odi ba bia kasa free Hi, madam. ma wa fidie ne nkofo ma ne nkasa mfa phone me ntie radio na TV no why yen kasa wodi ba bia kasa free Me kasa free tano so he fata no so tabua kwa tano so ma se me pacho yo ma yentie we so me so me de ma wale be 2 years in na me na si me na do na about 2 days no cha okay wada Roma bomodin ne ko hwia overseas what 21st clinic o ba bia Sompa FM no Dr. Yusuf ho na won show my why aha aton ni nyina Kumasi branch ne de wa hwia enti aton so ekwan wa high school junction ho ano mamponte cars sisi wo duru wa wo si besi wa hwia 21st clinic o mbesi wo ho na kwan ho si ya no wawura ho akwa ne ya hwe no asa aba why aton so de obenya straight car kra why mamponte cars ni bi wo ho why ya da se pa sa won so frey me ba cho good evening odi baby akasa free hello the partner is Sarah abawa o kasa free kata Congo abdo go mo amaye ntie o the partner ni akai do na koye akoyo de cheno
I'm not last year, you said by my, you can say, the quality of home I would be by. So maybe one of my said that, and then you. About what's up, bro? Be almost an hour of fibroid na acquire with surgery. But I'm not saying. And I didn't answer surgery. Yes, I need to remember. Mrs. Nanka Crown Emma. Doc, I know idea. I am semi bro. Surgery. Yes. Mutumi surgery na we na Mrs. no Emma and I say asan fifibio. Okay. Yes. So still now we surgery na akoye no. I don't 100% say we are or Mrs. best ba normal and I say still na no. I was saying check hormones so and sa hormone na eboa ma Mrs. na etimi ba no. Okay. I was say on check here no after surgery. Hospital Yes. Oh yes surgery we no I was say almost san check sa hormones na hwe. Eye adwuma na say enye adwuma nti san kwana mo check ma why. Okay, yeah, that's a self free. Pacho, last caller, Udin baby akase free. Hello. Hello, Pacho, Udin baby akase free. Okay, some for the Mikasa Shama. Ashama, Pacho, my auntie, me dofo. Me Pacho, 3 months to me, and message back, about 3 months to me. Message by me, boss with an I'm also a Bamos the young or my wood young. The another man should be if you myself, and someone wants to see at that. I know bet me there by her. Ashama, Ombrahi, and the other set them and a beben. Tama community 1. The Pacho Tama Community 1, Roman Church in Echihuano. Your branch back or 21st clinic in Pacho, but my day corner, doctors in so share, Sunny and your city and I won't share more the bebo. Why no one young to why? That's a pass so free about where Raden can. What we see? Mon friends, we say so 0540 311 another 311. Pacho Munya studio lines, no. Yentimi Fabian, Mobetimi, Docum Pacho, Bejino Moncasa Mamia, Betimi your office, I say no 0540 0540 311 another 311. First number no doctors in the one kasa 0540 311 another 311 and a 0249 311 311. Moda so fresh studio line no yentime mpeke mon fa de me di to dwana madaroma doctor wa ha se one mo bekasa doctors ni bi nso numbers ne kita wo mo nti ono bekasa 0540 311 no asabo 311 bim anasa 0249 311 311 0249 311 311. Ahasenu na yedi dwumedie ni nyina esie 21st clinic obetimi afre omo number na medi to dwa no 0540 311 311 anasa 0249 311 311. Baby e be wo die ha wo bia no ye be ma wo abane ya show na ahoto ne kwa ho san aye wo dia emefa wo me de kuma akra ha ya me de kuma nsa wam kwan so wo se wo hwe dwumedie no me yonko wo ye hairdresser ho nyankopon koso anya wadom wai na wo nhira wo ne okunu nyina da mechia me mama sofa ya nso erade enka ho no ma nkwatenti a ahoden wo ne me grani nyina busia medi do ohene ire mame akua yebowa esia mabronya mame na eye Dr. 62 sase na me na Bitmise nso as social media handles no na daroma eno ode yen ekoso yen hwe na yentie we say emra sesia na dwumedie nkaye no entimi nto aso of sompa emfidi ahodo ni nyina asoma wante unipeduase ya yaresase wote asose asono sɛ wa pomodin ana asono sɛ wa hoden yare bia woni efri timanu maduro abra wonim yare no kofa bae wei ɛyɛ 21st clinic yenyina so a yɛde sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titiri ni abrochirefo enim sɛ yɛsa pa no ene yare a friend say sciatica
sɛ yɛka sɛ sciatica ɛyɛ nhoma bi a ɛfiri osisi akyi sɛdeɛ wohu wɔ screen so yi fa wo to ase fa wo nantu bɛsi fam ayɛ ana ɛtwetwew ɛyɛ wo ya ɛtutu titiw ne anadwo ɛtumi ka wo nan baako pɛ sɛdeɛ wohu yi na ɛma sɛ wonante a kakra na ɛyɛ wo ya wontumi nyina ɔnan so ɛtumi ma wo mpaboa akora mpo woworo a wohu 21st clinic ɛbɛnya abotrɛ akyerɛkyerɛ mu wahu sɛ yareɛ no a ɛso afa osisi akyi ne nyinaa no ɛwɔ ne ɛfiri yɛyɛ lab ɛmogya mu ahwehwɛmu biaa wobɛhia no yɛyɛ de ma wo yɛsan so ɛtwa scan sɛ wopɛ sɛ wohu sɛdeɛ ɛnwɔma siteɛ ɛwɔ wo yɛfunu mu pɛ sɛ wohu sɛ akwaraa no da yie ɔnna yie wo kidney wo liver wo brɛboɔ wo pancreas wo yɛmu nnwɔma nyinaa no ɛtwa ho mfonyi ne yɛhu adekorɔ pɔtee a ɛhaw na yɛwie a yɛde abibiduru a ɛkɔ anim yie yɛhwehwɛ mu customize highly efficacious medications ɛne yɛde ɛma wɔ fi sɛ wɔ 21st clinic no yɛgye di sɛ ɛnwɔma a ɛma yɛyare wɔ asase so nyinaa ɛnɛmmerɛ yi mu no dodoɔ naa no ɛfiri yɛnnuanedie mu nti sɛ aduro foforɔ ɛkɔfa yɛnum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho teyie ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna ɛsono mfidie a yɛde sa yareɛ ɛwɔ 21st clinic na yɛ branches no ahodoɔ no ɛdɔɔso nti wobɛfa number yɛ ɛda screen so yi na wafrɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ɛne Dwaboso. Kyerɛ mfoni a wohu nyinaa no every 21st clinic. Frɛ yɛ number mienu egu screen so yi. Na yɛnkyerɛw yaso yɛ a ɛbɛn wo. Sɛ ɛyɛ akomayareɛ, ɛsikyire yareɛ. Otu asintini atwetwe wayɛ ase etutu typhoid ulcer ayamkuro oboa no ɛhyehyew wachi kasɛ no ɛyɛ wo ya etutu wodwunso ntentem wo honam nyinaa adwa wo sɛ de ade mokɔ ayɛ ho no ka wakoma to yam frɛ yɛ call center for no sisi a ɛwɔ 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161. Yɛbɛgye osu nkyerɛkyerɛmu ne branch na ahodoɔ deɛ bɛn wo nyinaa no yɛbɛnya abotrɛ na yɛne wadi nkɔmmɔ sɛ ɛyɛ yareɛ nkoa na ɛtetewa mu wɔ ne ngye a mesrɛw ka wakoma to yam ɛsiane sɛ Nyankopɔn ɛde 21st clinic abrɛw sɛ bɛyi wa free amanneɛ ne atete ɔyɛwa a wofam ɛfa yareɛ hyɛ no so sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ɛna Dwaboso. Yɛ adwuma firi dwuada ɛde kwesi memenda so w'ani gye abibiduro ho nko adeɛ a ɛne na ɛyɛ 21st clinic. 21st clinic and a clinic of your time.